ovo, broj 6, za ovoga gradonačelnika broj 6, Nestorović. On je rođen, moj deda je rođen u ovome Obrenovcu, a to porodilište je bilo gde je kako se zove, ova Banja u Obrenovcu, pa odmah preko puta Banje, tu je bilo porodilište i bolnica Obrenovačka. I tu je njegov, Nestorovićev otac. Nestorovićev otac je tu radio u Obrenovačkoj bolnici. A i tu je on rođen, tu je moj deda rođen, tu je moja majka rođena, tu sam ja rođen. Šta je da kažem ovo? Nemački stručnjak Hansi Flick zvanično imenovan za novog trenera Barcelone. On ima i brata. Nestorović ima i brata i isto, i on je doktor. Informacije u današnjem sportskom žurnalu koji su realizovali Aleksandar Kostić I otac mu je bio doktor. Vodila Snežana Pantović. Prijetno. Broj 6.